bantu. Ah, Allah. Kokong di kampung kok. Kejar guys yang babon, kita kejar yang babon. Itu babon. Iya, mau dibalikin babon. Babon guys, babon. Oke guys. Berembidap ya. Berembid mantap. Mantap guys. Biasa anu nih. Ngenjak kempuk bener kan. Ambil muri. Balik dulu guys, muri belakang. Oke. Babon. Jangan senyum babon. Ayo guys, tangga rion pengungguk kene senyum dan mele. Balik kamu ini nyepeng doang. Ayo. Mantap. Allah. Ayo. Mantap, Pak. Digedein babon. Kejar babon lagi. Parah
apa nih? Oke. Ayo. Nah. Allah. Aneh, kio. Duel kah? Duel. Allah. Subhanallah. Berembe idap. Dot. Aneh Ronan mbak terus langsung bertereh ya Allah. Berat ini. Oke, maling. Asik ya. Ini kena kokenan. Pasak jamak mbak. Kenapa perlu orang diambil Mandi keringat.